I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video, u novi serijal, tako reći, na mom kanalu. Dakle, pošto se Bosna i Hercegovina kvalifikovala za svjetsko prvenstvo nedavno, protiv Italije, fenomenalno smo izbacili Italiju. Dakle, odlučio sam da se malo zagrijavamo prije svjetskog prvenstva u vidu otvaranje sličica, Svi smo nekad kod djeca otvarali sličice Paninijeve. Međutim, Panini još za svjetsko prvenstvo nije stigao kod nas u Bosnu i Hercegovinu. Ne znam za ostale regije, za ostale države, ali u Bosnu i Hercegovinu definitivno još nije, tek u maju. Tako da sam našao neke ove sličice Champions League. Izgledaju brutalno, iskreno. Vjerovatno vi to već skupljate i šta znam. Ja sam odlučio da pokušam da nađemo neke igrače iz regije, pa hajde da ne duljim da idemo na video da vidimo hoćemo to koga rijetkog dobiti. I evo nas ljudi, dakle, ovdje imamo 6 pekova tih Champions League. Ja nadam se da vi vidite dobro, pa krenut ćemo od prvog peka da vidimo šta nas to unutra čeka. Dakle, da vidimo, baš sam nestrpljiv, iskreno. Antonio Rüdiger, dobro, dobili smo Rüdigera, imamo, evo ga, dobili smo iz klub Riža, Vanken, dakle imamo nešto tu zanimljivo, da vidimo Pačo, i dobili smo, ljudi moji, ja sad ne znam da li je to rijetko, ali dobili smo Energy, Lionel Messija, pa ovo je sjajan pek, iskreno, evo dobili smo i ovog, iskreno brutalna kartica ovoga Urberga, ali ljudi moji, dobili smo Lionel Messija već u prvom peku. Odličan početak. Idemo odmah dalje, nećemo da gubimo vrijeme. Dakle, Lionel Messi već u prvom peku. Ovo je stvarno brutalno, ljudi. Ajde da vidimo ovdje, da vidimo šta smo tu dobili. Vidim nešto, opa, da vidimo nešto smo tu dobili. Ništa, ali ovo je Hat-Trick Hero i dobili smo tu i iskreno ovo je Athletic Bilbao, Adama Boiro, ali dobro, ovaj pek solidan, mislim da ipak mi to možemo malo bolje. Znači, dobro smo krenuli, prvi pek je Lionel Messi, da vidimo ovdje šta smo to dobili. Idemo, Kompemajns, Želinton, Bruno, Koch, opa, evo ga jedan, kako brutalna kartica Intera, ljudi, ekstra. I koga smo to? Esmir Bajraktarević, naš prvi igrač kojeg smo tražili sa ovih prostora i upravo iz Bosne i Hercegovine. Esmir Bajraktarević, kako brutalna kartica Esmira Bajraktarevića. Dakle, dobili smo Mesija i Bajraktarevića. Fantastično, idemo dalje, idemo po naš, čini mi se, 4. pek, tako je, da vidimo ljudi. Evo ga, Paul Pogba, zar ovaj igrač još uvijek igra? Pogba, Guardiola, evo i Guardiola smo dobili, dakle, hrvatski reprezentativac Joško Guardiol igra za City. Odlično, znači drugog imamo, da vidimo, Diego Milito, ma sjajno, imamo Mokio, dobro, dakle dobili smo drugog igrača Joško Guardiol, idemo na naš peti pek, da vidimo šta ćemo dobiti, Skamaka, dobro, Merino, Hauge, Dest i Tottenham. Dobili smo Tottenham. Stvarno ekstra dizajn ovih. I evo ga, Aleksandar Pavlović, naša treća kartica. Aleksandar Pavlović, Bayern München. Dobili, imamo jednog Bosanca, Esmira Bajraktarevića. I dakle čekamo, i naravno imamo Mesija. Čekamo još, da vidimo. Ovaj pek nije bio loš, da vidimo. Ko nas to dalje čeka, ljudi? Da vidimo. Akanji, dobro, Akanji, Gakpo. Imamo tu Captain Koke, Stanek i Paris Saint-Germain. Dobili smo Paris Saint-Germain i tu nam je Franco Mastanto. Sjajna kartica, ovo je, ja mislim, novi igrač Real Madrida od ove sezone.
ili od prošle sezone, ispravit ćete me molim vas, i naravno Locatelli je tu. Dakle, nije loš ovaj pek, ljudi moji, iskreno zadovoljan sam. Dobili smo čak 3 igrača iz Bosne i Hercegovine, sa Balkana, i Lionel Messi je tu. Dakle, ocijenite mi ovaj video, da li je ovo dobar pronalazak ili ne. Dakle, ljudi, ne znam da li je ovo dobro bilo. Iskreno, prvi put otvaram ove sličice, prvi put držim ih u rukama. Jel, kod dijete sam skupio Paninine sličice, ali ovo je zaista brutalno izgledaju. Ops, ispade mi ova jedna. Dakle, prvi pek dobili smo odmah Lionel Messija, Energy. Sad, ne znam šta to znači Energy. Onda smo dobili Esmira Bajraktarevića. Dakle, to su igrači koje smo tražili sa prostora Balkana. Dakle, prvog smo dobili Bosanca Esmira Bajraktarevića. Drugi igrač nam je bio Joško Gvardiol. Fantastičan Gvardiol. Iskreno, jedan od najboljih defanzivaca svijeta po meni. I tu nam je Aleksandar Pavlović, također brutalan igrač koji igra za Bayern München, midfielder. Dakle, ljudi, to bilo to za danas. Nadam se da vam se svidio video. Ako jeste, pišite mi dole u komentare i pišite mi da li da otvaram još pekova, koje igrače da tražim, koji su igrači rijetki, da li sam dobio nekog rijetkog igrača ovdje. Iskreno, ja mislim da je Messi jedan od rijetkih. Vjerovatno vi imate sve ove kartice. Međutim, ovo je zagrijavanje pred Paninijeve sličice koje nam stižu u maju, kad ćemo otvarati i tražit ćemo, naravno prvo ćemo ići od Bosne i Hercegovine, Hrvatske, pa ćemo onda tek ostale reprezentacije tražiti. Nažalost, ove godine nema Srbije, što mi iskreno žao, ali ipak imamo tu, mi smo komšije, tako da nadam se da će nas podržavati na svjetskom prvenstvu. Hvala vam na gledanju i veliki pozdrav!